Hi guys, amna sob ke moi isomorum sarame tu channel dishe. Aji moi ekta video khata bra roi ke nai se tu ke so do man kunya khalaga. Culture or traditional mohan laga ekta uniform ekta ase. Alak alak kishim enaka ase. To mohan ki kunya auleng noile do ekta program ase ko mohan kunyak chakti laga ki ase itu uniform lagai kena mokan kunyak ase chani boli ni mende mokan alak alak maiki mota alak alak itu lagai kena jai to moi itu la kisarot kobo aru tu apna kan paradak mode video ke phal ke sai dibi aru apna kan itu apne kan phal lagi se urdu moi ke order guru paro kinibo paribo to kawan sa pishi tambi noi maiki laga bi alag ase moda laga bi alag ase church te bi lagai aru du alag alag function olai shi guli bi auling na noile do alag alag christmas time di bi lagao parbo to itu kapra bo pona noi na itu mala do itu bo pona kapra bo kina pona enega pona laga ase to moi itu dikai dibo mugan konyak khana culture dress traditional itu kan alag alag ase hoile bi mohan church te to kajal laru lagai na na jai hoile bi itu to mohan so bi church te bi jai aru function good jai bi lagai ena laga itu ekta ase to moi dikai dibo itu first thing itu ase mota khan laga moi ba lagai daga itu mala bonus de sabi itu kinega kapra ponai enegai ponalas to pishi palase sob manu bra loi ase men mota khan bra do church ta jadam de lagai silu pishi ni iduna idu ni mide apna khan bi lobele mona shi do moi la contact number itu description lakhi debu do apna khan tadu contact kuru parebo or noile do moi comment gurina apna khan bra itu address kan dishi boli bi pari jabo lobele mona shi do moi ke enega contact kuribi nore comment kuribi gona to chani dishe itu modala ase or second itu ase maiki khan laga ase konyak uniform itu bi mala ba pona ase kapra noi itu bishi pal ase maiki khan itu bishi pal lagai bishi pal loi ase to kawan sna itu khan church te jadam do lagabo aru noile do school de bi bacha khan mi de bi bishi important ase maiki khan kut chai to lagai le bishi milite dune mide logo parebo kwa do first day chani dishe kawan sna konyak chati laga alak ase kishim ase holy bi man konyak laga uniform ki ase itu do moda khan bi thakibo lage mai khan ki bi thakibo lage kiba ekta olai shi kurdo manu khan la mangi thakibo kam nai nolo sati khan la mangi thakibo kam nai nijur ki ase itu lagai na chaile itu bishi pal ase manu ekta do chukri ekta do uniform thakibo lage chokra ekta do uniform thakibo lage nijo laga life de itu na thaka do ekdam kina gobo manu no hanas na man do manu ase holi bi kapla ki pan dibo nole ki lagabo itu janibo lage ko na sa itu khan so nijo itu preparation kuri kena thakile bishi pala ase mona itu jani di ase function ekta de jaishi bolu do konyak manu ase ko itu bar jani itu lagai na jaishi konyak manu ase maiki moda ene jani jai ko hanas na amna khan para dak itu uniform do nijo konyak jati la do thik pra preparation kuni da thaki bi kuna itu jani dise idia auleng pungje ase konyak khalaga itu han akide auleng akide mansopi para dak uniform do preparation kuni da thaki kini gena rakhibi guna itu apne khan ke itu chane dise to konas na
apni khan lobole mon ase kurtu moi ke comment kuribi aru etu moila number phone number etu contact number tu description rakhi dibo to etu ko phone kuri kena moi ke mangibo paribo kona etu apni khan ke jane de ase thank you